hey agana nka obetwa ne tina free so oh baby ayi or this kind of far from now we so to hey ono kra de ne nsa eye ne nsa nifa no baako etwa free so eto fom a eye emu baako so odi mlikati a eye ensa no so a eda fom no e ma ne peche kura ensa na ye twa ma na te eda fom no kemi ensen omo ye galamseyfo Shanti, where you're Chinese, I make real life Chinese blockbuster movie. And I would just say, hey, baby, a galamsey do my Ghana, Ababe Junior, Mantia Miensa, almost starting to come from galamsey site, or Makua, yes, site or cry the 2 in our motor toy, and on my bedroom chroma, say kind way to na way at all. On Fango crass, say better uti, say better was son, say better on winning. So far as a bit me account, I'll be with a moja banning quadie, where we need. Ahayaba loudest, and then the first time I will share me. Make sure so click the subscribe button no, like a video, and then share wide in our comment section ho. Abusia yembo run semuni. Up loudest. And the video no echo viral on social media. Now share a mrantie miensa or moko. Now you see video ni free Akyem Oda and when I'm rantie no. Omo galamsey for na uko Eastern regional e hono mo no baby achese galamsey no ebi koso ho pa enti ntokwa ne started from galamsey site e na omo ko ya de back room na obia kita sekan mienu ebusua enya asem ketwa ba ko nsate na ne nsa na ete ye no chese etrimodi nti nipa ne de ne 9:30 aso ashe no se de be ya bia yitimi de ne ko hospital a doctor be try say bia omo pamas osminim se betimi ebibisa wo de a eti wo tie aso ama na kachebusia anu ohye eti according to UTV reporter no the didn't tokwa ne bai ene baby akodu na Ghana Police Service eso abemu a omo de report kraba ebusia yenji nchechemu no eba ne say na ohwe eniema ekoso aye Akyem da emonten so mekyere eye Akyem Oda odi wani kyirimu wo enkwantenu new station ho na eye washing baby ewo eho na tese odi wani akyirimu wo fun ase ayerebi kwan no so no eye washing baby wo ntani fa no so a eho na saa enyambransem esi anopa na tese eni enyayama ubia aboto se na emranti omufri hin na omotima ba be pimu anomo a omukita brantanya chese ano yaki ano na omudi etwitwa omo ho ama ebi epra na eyipra imu odin a edo makwa akoto aban ya resabia na emprempre ya de enwemu kakra ya de ehu ni se eye emranti emiensen a ba kudinde George Ochre ono we dinfisia no ediasa afi so po Pascaleli utie ni dina utie se onye Ghana ni enro enkase bia na edino omumi yansa no mienu ewum kan utie se ewum mienu di omunye Ghana fo afi so eye uchato Evans Adayeli ono na oka homa ne ye emrantie miensen a yehu omu so omu kita eye enkrante anase nsikan a omu de etwitwa omu ho ekontokwa na enjemu kakra ya enyina ne se mrantia miensen omo ye galamseyfo na wo hwe odan galamsey no koso pa uponi mu titru ne ye bremu no so no ukupie mu ho no amrantie no omo ye pa na eno na omo eye adwuma no omo ewo ebe wo no ama ya tese etu okra to eye galamsey site wo ansa na omode ntokwa ni bepie mu ewo eye efie na tese oma kontokwa no free eye emura mu ho eye piti wo na omode ya aba eye efie ni nyina ye sikasem ho na emprempia de yentimi enchirim potin se seska no obi na bia mo no mo che anaso mako ba ko na akoton gold no na odiska na hye ne botom no mpese obeche no de nyam mu sisi anebum ni nyina ye sikache ho na ekofa asa eye ntokwai ebaye na omube pie mu ewo eye Oda washing bay na ewo new station ho na no na emrantie obi ehu de ebaye ba ko ekita sekan mienu ono no ebo eye mienu na aka no ntrene
kasa edi twa ekwan anim edi nani kire new station be di omofa car no na eho na mienu so ana omo no ewo washing bay on ebi wan se omo so achese kan no baako kita mienu odi mienu so ama ni nia baako na chese enipa miensa no obia kita se kan mienu na chese nsia no ena baako kra de no se kita blocking blocks a oto ya ni nia ne doje enkeka ne dia ebia na nkobi prapa eho no omo de banchiri mu achese we to se kan na wato na we yatwa na we da fom Emma emu baako a ono no George Ochre na wadi mfinhia me 30 years no ono kra de nensa nensa nifa no nensa nso na yedidi no baako etwa firi so eto fom a emu baako so odimlika ti a ensa no so a eda fom no ema ne peche kura ensa na yetwa ama na ti eda fom no otietia so epeche no ka kwani ene na esewani ka no obi nko obi ma ene omu miensa no mo ejina ka kwani mu a omu etwitwa wo mo ho a eti George Ochre na medin kanka no ono nensa baako etwae ema ne mo maso nso sika ni bie ne mo maso a odimlika ene enye obi a ne tam ne de ne ko hospital no ani dimlika okopie mu wo hospital a Jubilee Hospital wo Achimda ema omo de ne ko emergency ward na kese omo di nsu asisi ni so a ekopie mu wo no na otimi enkeka no yi nenso na ayarsafo no hwe se ne ho betimi ato no afi nso Paul Pascalele no de ono nso so no odwane ena ono nso kopie mu wo abanya resabia oda government hospital no nso so ekopie mu wo na owo emergency ward a ohwe se ne ho betimi ato no ena de otato ne de ono no we mpre mu odin bibiri santi odwane no kope baby ke me kire Evans Adeyele no odwane no kope baby eteye na police for ehwehwemu no wabra video ne ba abonten no na omo nso so status omo hwehwe na omo nsa ekoso ni mu a enei ono no de wakopie mu wo aya police for akache wo oda a oboa ama oma aye ehwehwemu police for na ehwehwemu ama yehu de adekropotin a ekofa asa de no ebai na ejakwabra wo satama na enyema sa no ekoso de na dodo na yam hyehye omo ebi bobna empanifo omo ebi kura etna afomo na chese utimi so mu BP kura aba akosoro ama omu ntimi mpokura nante ndi no ma chese obi atoba ha na eyehu pa isanse emrante no wo de na omo eye no na esewani echense de wo hwe Chinese film bi abeka se we de enyampa na eyampa pa na chese ekoso a na ayehu pa na emprempre de ebetimi akasa police for ensa so omu miensemu a omumpo na omoda hospital no no a police wo gina omo so se omo ho beto omo na ene yaso omo paachi ama oma akugina emrenim ama omo abebiogbu ansema ama yehu di etuamu potin na afin so a police wo ahwe se enya de se omo besa atoa so aye sa enyambransem ya mo de abakuru enya kokuduro ekura brantan etu sa na mo no achim da bonten so sa pepe jakwabna na se de ehwemu kura no we no e unconfirmed mintimi nkase eyampa na se nyampa nenso omo ben omo no a omo no omo firi ye piti oba ya ye titi no hu ne trese ndokwa ni si wo hokra ni tuotoi ewo piti wa omo enti omo ho ase wiskasem ho a omo asade abepi mu ewo odan amontin so wuchire mu a wusidi pa na omo ye miensa baako na obo ni din no anu ye Ghana ni mienu na aka ne ye Ghana fo pepe ejakwam na se obepie mu galamsey site aya na ewo yepumu ha binim se okra de eyeweni mu asema unimbi dodo na no omoye foreigners ebi efifi Burkina Togo na Nigeria na omaba bepie mu ewo hanom a omuhihye eponimu a omo galamsey na ubekom so no na ye nua Ghana fo ni bi enso ka omo a omo no omo se adwuma no kwabeda ase anopei eno amane ebo eja kwabra me so me da yenu yakwabena fori na yete ne nka no baby galamsey ede ye kono no say you see the impunity omode ye no baby galamsey de ye kono no me kai be 5 years ago 4 years ago me kai me say oya he jata bi ole
keda obana okoto sebo anase jataba na wo yen o se no ho anika ofan so yokra yeah ofan so yokra nti omnyini wi a na wa beti ibi na yehunu ye we ko onya nyini agya na nka obetwa ne ti na free so o baby ayi ode se kan fa fom na we so to aha na omu di twetwa omu ho no ye mu di Nyankopon nti baby aduro no we nye se bia bush baby dabi we ye kuro kasie mu pa agya se we nye se kan na omu di ye se ya ye tuo de a anka omu toto aba obi ama bi aka obi o wahu nti se ewurade Liberia Civil War ni Sierra Leone ena na sa ne me koso wo na se Ghana yete na se bejeja ho ama sa ne me tunya koso de a me se ti ya yenye hunu hwe kra ai yenye hunu hwe se ye mpanyfo hwa no pe ya ni wuma ye papa ejana mi suro nti na me o ka se police fo abemo na o ma che wo nyina okay o ma che wo nyina we say no akoda 50 years obi 50 otemafo amoyete wo he me pacho bom hwehwe ne mame wate case say na mo de amano and he's very handsome I'm telling you amoyete wo to four born 50 years no no de acha okra nyese bia o fiti preko pa no amawo but o hwehwem na o hu se ade na wo ye no enkoyi a na wo be ha community wo be ha o man no a ye de wo ko nti we dey ye share bambo for be this is an opportunity for us to say be gina we so e dey tu na mo bi chesa anama no ehye e do be ya say me say ahwase ni wo sorry any ho there should be some sacrifices that is true yanko agalam say ni nyina ya say am wire there then of course we need to sacrifice aja because we say insecurity send your kind of free bush omututu no mo dey bakrum to mo dey bakrum no say cast nko cast ma aha obia e go ko ho na utukura ko ba bia wakwakotom untimi nko o maje kwana bo so ko so to mo nkunwe ya ka mai be say omukro mo ho nyina obi edwane aha obia so wie tigalam say ne de o mo dey free bush o e no mo dey bakrum enti na me ka say senke ye tuo na kuta wo mo a e no mo toto ne say ya me say yenye hunu hwe ye kan ye ntie no ye kan ye panyifo bu mo ni agusa ese se ye hunu hwe ye nte hwe wo de se na san ya so ba ko bi si I think is it a center region ho baby sa emrantie no ana enu 2 weeks or 3 weeks kra almost kra brantine ka kwan so say ya bakusi ye twitwana ne hu moja no kra seka no na bode moja hye e na se we de anya Jackie Chan enya Bruce Lee de ni bia Bruce Lee for de omo seka no omo de no ana we unim say me hwe no eye me say ase ensi ye ase but ye real ye nsuru bia ye ka kwa ti ase the impunity wo nya ya wo de begina akwan ni mu a wo yes ade we me bia me na me do me honam nti na me de me we di dance ese asem kase baba frankensi so na so we de siso omukura frichwa omukura maracas omukura dundo omukura pini ni nyina na omubo na bentu pom asem kase ebu asem kase ba nti se betena se ni ama atena se ata be say there should be some sacrifices of course on this of course ade e wo so de di kaka ye so mo so tutu bu soja for car no ai omo de soja for no buy no mo tutu bu soja for car no bia ne de omo de di ka ye ai ena soja for ko ya na de omo discipline wo mo no e ti ba bia no so aduru no omo yes omo ha adwene ankasa me de me te yes omo krom ho no omo ha adwene omo ha soja for no pa o de yenim de eko enti se obi betu nyakokodro atwetuo illegal manner then I just want to me organize no ho en for okun en ma no ode kopo soja ni ai so wo soja ni any moment say de ni eja ye fo pa for your friend me about this then any first time I will share me make sure so be click subscribe button no like a video ya feature wa join e comment section ho yento ayankofa ne so on all social media pages bebia aba loudest ebusia macrow Upper loudest.